Posle crkve najstarije ideje u Srbiji su vezane za socijalizam i ne postoji ni jedna druga savremena politička opcija koja ima tako duboko korenje u našem narodu, o čemu je jako važno govoriti, naročito u Užicu, gradu Dimitrija Tucovića, čoveka koji je u sebi spojio nekoliko vrlina koje krase velike levičare, rekao je tokom svog obraćanja na tribini Ideja socijalizma i analiza perioda vlasti Slobodana Miloševića podpredsednik SPS-a istoričar dr. Predrag Marković. On je bio internacionalista i branio je prava Albanaca kad je to trebalo, ali kad je trebalo daje život za svoju otadžbinu. I to je karakteristično za srpske levičare, da su istovremeno internacionalisti i borci za pravdu i velike patriote. Socijalisti nikad nisu izdali svoj narod, niti će, i kao što im je pripadala prošlost, pripašće im verovatno i budućnost. Na tribini koju je organizovao Gradski odbor Socijalističke partije Srbije Užice govorio je član predsedništva SPS-a Nikola Šajnović. Istina je zapravo po njegovim rečima utisak koji ljudi stvaraju na osnovu činjenica, a cilj ove tribine je predstaviti činjenice o socijalističkoj ideji kroz stariju, ali i noviju istoriju, naročito onu iz vremena 90-ih i ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Iako teške, to su teme o kojima se mora govoriti zbog novih i mlađih generacija. Koliko god na nama, pa evo i na meni lično stoji veliki teret, čak i haški teret, bolje da kažemo istinu, jer kakva god da je teška, pa i kad je crna, još su crnje manipulacije. I borba za znanje činjenica u istoriji je to funkcija ove večerašnje tribine. Šajnović, koji je u periodu vlasti Slobodana Miloševića obavljao visoke državne funkcije tokom tribina, analizirao je period Miloševićeve vlasti i naveo da se pred zemljom tada našlo nekoliko važnih pitanja. Srbija iz 3 dela na osnovu Ustava iz 1974. godine, položaj srpskog naroda na Kosovu i položaj Srbije u Jugoslaviji, memorandum SANU, zaostatak ekonomske moći socijalizma, dok je Jugoslavija počela da klizi u neizvesnost poput Sovjetskog saveza. Ja mislim da mi smo doneli ispravne strateške odluke. Odluke tipa moramo podržati srpski narod, moramo ujediniti Srbiju, moramo učiniti ekonomski sistem unutar zemlje ispravnim. Neko je malo prepomenuo, Peđa, privatizaciju. Mi smo smatrali da dok traje kriza nema privatizacije. I politika naša u to vreme, ja sam odgovarao za istočnu Srbiju, meni je bilo ključno političko pitanje da sve fabričice od Knjaževca do Kladova rade. U svih 8 opština. Koliko, kako god mogu, sa malom platom, sa malom, ali da se održe za dan D kad kriza prođe, pa da se onda to razreši. Socijalna pravda i odbrana zemlje dva su elementa opstanka svakog naroda i države i zbog toga treba verovati u tu ideju, poručili su između ostalog učesnici ove tribine.